Eka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda n'urwego rw'ubugenzacyaha RIB buri gukora iperereza ku mugabo wishe umugore wiwe akamwica urupfu rubi cyane, ubwo umugabo yateye umugore wiwe umuhini, umugore we akahita asiga ubuzima. Ni mu murenge wa Nembo mu karere ka Burera. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruri gukora iperereza kugira ngo uyu mugabo aboneke wakubise umugore we akahita ahaburira ubuzima. Kugeza izi saha ubugenzacyaha RIB na polisi y'u Rwanda burimo buratangaza yuko uyu mugabo ari hafi gufatwa bitewe n'amakuru bari kugenda bahabwa atandukanye. Naza gufatwa, urwego rw'ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi buraza gutanga amakuru. Abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuze yuko umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku businzi. Nimvuga amakimbirane ashingiye ku businzi, ntago mba mvuze amakimbirane ashingiye ku mitungo cyangwa ku burayi. Bivuze ngo umugore n'umugabo banywaga inzoga mu kabari, dore yuko abaturage batanze amakuru bayava imuzi. Bavuga yuko uyu mugore yajyaga mu kabari mu masaha ya saa sita akataha saa 8 za nimugoroba, akongera agasubirayo agataha saa 2 za nijoro. N'umugabo nawe nuko yagiye mu kabari, ugasanga abana bari kwicwa n'inzara, nibo bari guteka bagigurana mu mashyiga. Yuko bino byatumye benshi batangira kwiyambaza urwego rw'ubugenzacyaha RIB nanone ngo aba bana ko bakorewe ihohoterwa, dore yuko abaturage bavuze yuko uyu mugabo nanafatwa abanze ahatwe ibibazo. Abaturage batuye mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bahangayikishijwe nuko bamaze imyaka 4 barabujijwe kubaka cyangwa kuvugurura inzu zabo batuyemo. Ubuyobozi bw'akarere bwavuze yuko bazabimura baye baretse kuvugurura inzu zabo kubera ko hano ngo bagiye kuhashyira inganda. Bivuze ngo abaturage basezeranyijwe yuko bazimurwa kugeza izi saha ntago barabimura. Haciyeho imyaka 4. Abaturage rero bavuga yuko bino bibabangamiye kuba mu nzu zisa nabi kandi bafite ubushobozi bwo kuzivugurura. Twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'umurenge, ntago twabashije kumubona ku muyoboro wa telefoni, gusa abaturage bavuze yuko bateranyirijwe hamwe bakaganirizwa, bakavuga yuko hano hantu bagiye kuhashyira inganda, bo bazimurwa bagakurwa hano kugira ngo inganda zitazabangiza. Buriya ahantu hari inganda ntago abantu bajya bahatura kubera ibisigazwa biva mu nganda bishobora kubangiza. Ngayo nguko, iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka mere ku byo polisi yatangaje. Polisi y'u Rwanda hamwe n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB buramenyesha abaturage batuye mu karere ka Burera mu murenge wa Ntemba umugabo uherutse kwica umugore wiwe amukubise umuhini mu mutwe, umugore akahita asiga ubuzima. Ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi bari gukora iperereza kugira ngo uyu mugabo afatwe, ashyikirijwe ubutabera ubundi ahanwe. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko umuryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku businzi. Nimvuga amakimbirane ashingiye ku businzi, umugore yanywaga n'umugabo akanywa. Aho kuri gicamunsi umugore n'ubundi kugeza izi saha yabaga ari mu kabari, ndavuga saa 12 saa 1 za nimugoroba. Uyu mugore ngo yabaga ari mu kabari agataha nijoro ndetse agasanga n'umugabo atarataha, bagatangira gukimbirana gutyo, batongana, batsukanaho amazi, barwana bya hato na hato, bababaza abana, dore yuko abana nabo biba ari ikibazo. Ni mu gihe abana bishakiraga ibyo kurya bakanateka, bagira icyo babona basaguye mu businzi bwabo, bagahaha ibijumba, bagahaha ibishyimbo, dore yuko bari bafite no munsi y'urugo hera, cyangwa bakagenda bagakura ibijumba bagateka n'amadegede bakirira, ababyeyi babo bagiye mu kabari gusinda. Ibi byatumye abaturage none batanga amakuru bayavuye imuzi. Abaturage bavuga yuko uyu mugore n'umugabo n'ubundi ntago bari bashobokanye, kubera ko nuko babibonaga ntago babonaga yuko bazarambana. Ahubwo abaturage babajijwe kubera iki batatanze amakuru hakiri kare ibi bitaraba. Niko ubugenzacyaha RIB bwababajije, gute badatanze amakuru mbere bakibona ano makimbirane ashingiye ku businzi, kugira ngo niyenda haze n'abunzi babunge banabaganirize buno businzi babuvemo. Abaturage bavuga yuko uyu mugore n'umugabo bari bakundanye
cyangwa babaga bakundana ahubwo bageraga mu rugo zigashya, bavaga mu kabari bishimye ariko bagera mu rugo zigashya. Ibi byatumye rero ubugenzacyaha bukomeza gushakisha uyu mugabo wishe umugore wiwe, naza gufatwa turaza kubibamenyesha, dore ko kugeza magingo aya ngaya atarafatwa. Reka amakuru yacu tuyerekeze mu karere ka Musanze mu murenge wa Shingiro. Hari abaturage batuye mu murenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bahangayikishijwe n'uko bamaze imyaka 4 barabujijwe kubaka gusa inzego z'ubuyobozi zabasezeranyije yuko aha hantu batuye bazahabimura kubera ko bagiye kuhashyira inganda. Bivuze ngo urwego cyangwa akarere ka Musanze kababwiye yuko hano hagiye kujya inganda bakwiye kwimurwa. Kugeza izi saha bavuga yuko babujijwe gusana cyangwa kubaka amazu yabo, ariko bavuga yuko bamaze imyaka 4 batarimurwa nk'uko babisezeranyijwe. Kugeza izi saha rero babangamiye n'inzu zabo ko zigiye kubagwira kandi bafite ubushobozi bwo kuzubaka. Ibi ngibi byatumye benshi bajya kubaza ikibazo ku karere, ariko nahamagaye umuyobozi w'akarere ku muyoboro wa telefoni ntago yabashije kutwitaba, yari afite akazi kenshi. Dufite gahunda yo kujya kumureba tukamubaza ibibazo by'abaturage, kubera iki batarimurwa, ese ntago bazimurwa abaturage bavugurure inyubako zabo. Tubifite muri gahunda, nuko twamubuze ku muyoboro wa telefoni, ndetse tugerageje guhamagara n'abandi banyamabanga nshingwabikorwa bavuga yuko ari mu nama atahita aboneka. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka, niwe rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Njye mwari mumubana, nitwa Kidasamara, urw'inkoragoto bakora rugakonkoma, nari imerereye mu karere ka Musanze mu murenge wa Shingiro.